Ya kakenhun kinong kayimaushun na Eastern Hills District ka Eastern Hills Limestone Supplier Association kala thau bat ladek ban register ro manha kini ki khandiat sngi ka jingthmu jong kani ka association kalong ban yale ban bet ya karukom kayimaushun ka bana Eastern Hills District bat ru ban telakam bat khanglat ya ka jingwan shim ka bu ki preu ki bana ka parjala ha kani ka kam kayimaushun knang bakani ka jingkhayi kanwan ra ya ka jingyo nong lang ya baro haka jingelang balapenong haka shnong tongseng u president jangka EJHLSA upa love you bare ula ong baya kani ka association lar dep register bat la yo ru ya ka RC number man haka khat pratarik risau archer apply la ong ba ka jingthmu jangka association kalong ban kantiu ya ka kam khai motion bat kantiu ya ka kamai ka ji haka than bat ka chai panri baro ka wei ula ong ru ba ka association kala don jingthmu ru ban don jingya trelang rangkat bat kitrai par kinong khayi bat kitrai trok khnang banwan ra ya ka jingyo nong lang na kung presiden jangka Eastern Limestone Supplier Association na kuha pan penitu ya kane namar pangiladep panile ya ka registration na UDC paniliyo aro ya ka nambar MEG ROS R Hulai not regulation patritrik ka pangilayo ya kane ka RC jonggi kalau ngak pratrik punai bispeo R Hulai te kijing tu jongi ban seng ya kene ka association jongi kalong namar bangi kwa ban penyai renti ya kajing supply yang nu mausun badan po ka Eastern Hills jongi namar bangi yo I bau mausun dan kambun ne henrei kitrai badan po ka Eastern kimla ban penyai renti wari kitrai kwari na kata daw ngimut ban kitrai lang ban penyai baik kenang bagi try kuaya kuari bat kinong supplier ki try gari ki badan dempar bikin la ban yo nong khamba namar haki por ki balalej ki yo I bagi dekhar ki bat ya kene ke market bat ngi kum ki badon ya ki ne ki production po ki seitia ngi don ha ki jingdo nong ke bakrau ina kata kadaw nga kum presiden nga kwa ban baik man pelaj penyai renti ya kane kejing supply yang new umausun beran po kathain jonge ke Eastern Hills District ya kane ga association ke bangi labu kerteng ke belong Eastern Limestone Supplier Association tekumta menta keski nga khot bat nga wer ye ginong jaintia ki bakwa ban ya rung the khot shakane ke Eastern Limestone Supplier Association jonge ngin priang sebai ke baru ngikot ya kita beranjing mut ban yawan namar bangin pelong ya ke general meeting jong garne ka association jonge ha uni ubnai santrik ara ubnai bakat ar umudi sembar ar pulai hatong seng ha hotel jong Sri Pullman Rumbai so buje thik tadagane na soba ban pentiu bu sepi ki pramambar ki balaya long number kin pelaj juga por ke bokordor ban iwan segene ke general meeting kena begin la ban penjai ti bat ki bempat rung segene ki badon ke jingang not ban trelang ban ki ngin khor ru ki ke ski ban ngin priang ru ki sega social change